Tangsalo ADC ni Kwtal elected members of Swmai Tangkha TTAADC ni headquarter council Bhavan eba Kokchap Nogo Khorokbrwi Kwtal elected members rokno Swmai Tangrwkha ADC ni legal secretary Sankari Salni Pandao BJP ni Khorokbrwi Kwtal elected members of Manjakliya Aslo TTAADC ni council Bhavan khumlongo Tripura motha bodol ni kaplai ongnai Khoroknwichibrwi Kwtal elected members of Swmai Tangkha Borokna Aslo Khoroksa khlai Swmai Tangrwkha ADC legal secretary Sankari Aslo Tripura motha bodol ni Kwtal elected members of Swmai Tangkha ADC ni chief executive officer Memberok Manjakliya ADC ni Kwtal Ozamarok ni Poila Asok Laimani Zarawa Hasuni Hastefa Salni Bagu chairman ni Barza Yafarsaka MDC Jogadis Tripura Ang Matang Union de Burma the Tribal Areas Autonomous District Council Ado Mungu Tangrwkha Yakolo Kaito ni Swmai Tangkha Sazawo Berak Poito Narate Swmai Tangkha Sazawo Baro Elam Bagni Bisinti Hazak Kerongno Poito Kubui Khoroknwichibrwi Eba Kokchap Ongmani Samuno Abai Kubai Tangnai Ambai Namaskar, Jagadish Jagadka, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Mungai, Tangrwkha Yagulo, Ishwarni Mungai Swmai Tangkha Sajaw, Tarakhe Putu Naragai, Swmai Tangkha Sajaw, Baro, Elembakni, Isinti, Khajak, Kerongno, Putu Kubui, Khorokbrwi, Ano Bokchapwi Tongmani, Samuno, Khabai, Kubai, Tangnai. Manjakliya kita Tripura, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Adong Jungai Tongjakmani Yakolo Kaito ni Mungai Berak Swmai Tangkha Sajawo Baro Thakoto ni Elembak ni Bisingtui Hazak Kerongno Poito Tawi Kubui Khorokbrwi Ano Bokchapmani Barja eba Samuno Kabai Kubaino Tangnai Jokono Ang Poteton Rotamatia TTAADC ni Atong Angmania Golo Tangkamaya Golo Matai Kotor Khorokbrwi ni Mungai Swmai Tangkha Sajaw Baratha Kotor ni Elembak Hazak Kerongno ang Poito Payu Tei ani Thakau Bokchap Kozano Abai Kubai Khorokbrwi Samantanai Am Aslo Swmai Tangkha Pandao Narwe Okrangwi Manjakliya Tripura motha bodol ni Supreme Habubagra Pradit Kisur Tripura Aslo Koksana Thangi Habubagra Shaka Laitani Bishop Bawa Talbidal Shamu Humung Nukzakha Nei Kwtal Tripura Youth Tripura ni Nahar Mungo Tabungi ADC Habang Shamu Klaini Hinei Abai kinu TTAADC wa education nungsanai to infrastructure development day zomni shep shamno di naikol mong finding hinei Abai kinu ADC amsayo table develop ongnai hinei Hasne nai tong jotto khabang taktai buhuk song chung jotto no saimano thangnayo 12 tariko no TTAADC chongmari ingmani yakolo 17 April of this month no haino counting paimani yakolo Tripura motha 24 ta seat mani significant victories khaino brok taklai taiwisha 5 bosor ni yakolo taklai 2026 no o taklai ni Kwtal tenure chengmani bising tino taiwisha Tripura motha bong ni hapang TTAADC achungnan bagai thangri tongo oba hakino tini je or salo zarawa tongma hakino je bobagra je announce khaima hakino sing saimano 27 April je oath taking ceremony ingna hini saklaijak tongma hakino tini faisok paijak Tripura haseni ba TTA je elected members rok borok faisok paijak 28 ni bisingo je 24 members je 24 elected members Tripura motha inge borok jotono khoroksa fight ongo sing nugi mankha minimum
Hai ke ba maximum constituency ni borok faisok pai ku tamke baksa constituency ni candidate rok faisok pai jak Kwtal MDC chongjar rok faisok pai jak ani ingkulo gunugui man khana omo ching faisok pai jak council Bhavan TTAADC ni hai ke ba Chini kok borok bai sijak tongo Kokchap Nogo oba hakino faisok pai jak hasteni naimathang bodol ni bekhakti bohaino tai lukurok ni bangmari kobangma chung nugui de mano jotona khatunglai naisinglai jak au lukurok ni khao sengmong tongo obono tabuk sabo Kwtal CEM engnai sabo EM engna thangai tong sabo Kwtal taklai bisini engai chongmari ni bising tei chairman engna thangai tong yango nugui manka Chini habu bagra faisok paika tabung na exclusive Chini Khorang ni mangplim bising tim bobagra Chini Maharaja Pradikishon Manikya Deborma Tripura montane supremo boy faisok paika ani buskango mangplim nugui mankana bini logiwo tongo minister Brisekatu Deborma faisok boga. First of all, how do you feel this year, this election after today's going to be the voting ceremony? See, this is not a victory. असली जीत होगा जब हम लोग असली में कुछ हासिल करें. इलेक्शन जीतना कुछ विक्ट्री नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा पहले सेलिब्रेट नहीं करना है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिसको हमको बदलाना है, चेंज करना है. और माय फोकस इज़ हाउ टू चेंज TTAADC और यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा कैसा करे और पॉलिटिशियन का पार्टिसिपेशन कैसा कम करे. अगर आपका रिएक्शन कैसे है? Yesterday BJP has decided not to join the voting ceremony. What is your response? I already spoke to Samit Patra ji. He said he was shocked. He was not aware. तो आई थिंक जो दिल्ली के संग स्टेट का है थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने तो निमंत्रण दिया था, हम सब ने निमंत्रण दिया था, आए नहीं. ये आई थिंक अच्छा नहीं है. दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड. हम तो चाहते हैं कि सब लोग IPFT, BJP, CPM, कांग्रेस, मोता सब ADC को अच्छा से चलाए और ADC को आगे बढ़ाए. Thank you. Ashul Tripura motha bodolni Khoroknwichibrwi Kwtal elected members stroke Swmai Tangkha Shikango shaklejak tongmani haikeno BJP bodolni Khorokbrwi ozama ashal Swmai Tangmani Pandao Manjakliya. Chini mutai tei bala bolchan tei kai torni Swmai Tangkha sajao Drakte Koitanaroi Swmai Tangkha sajao Bharat hakutorni elangbarni bisingkoi khaza rokno Kumlong Shiminel Sri Logio Probirte Boherni Koktum Chini Khorang.